isiqalo somthandazo wesabatha bandla elikhulu likaMfundisi nomhlaba sesingene ehlonipheni mina enkulu yakhe uNhlobo kwethu uMfundisi nomhlaba eqedeni kwakhe kwezenzi nomhlaba nezinto zonke emfundiseni odumisekayo nawe ndudu emhlabeni nawe phezulu dumisana Ngesabatha uJehova zilwane ngezilwane ngcine imithetho yakhe anilobelayo noJehova ngincike uMoses ukuze kudumisa kwenu konke kuThixo emkhosi uma ningamdumisi ngemithetho yakhe awukuyamukela imithandazo yenu akasoze alethicela izibutho mangelele imithetho niyigcine ngiyancenga zilwane ngegama likaJehova inkosi gcinani umthetho kaJehova uJehova ngumalusi wami ngiweswela mina senziwa sakhe uyangelisa ebusuku nasemini uyavumela indebe zami ukuphatha igama lakhe uyabuyisa umphefumulo wami ekulahlekeni kwawo angiholele endleleni zokulunga ngenxa yomsa wakhe noma ngihamba esigodini sethuzi lokufa ngiwesaba ukubi ukwehla ngosikaJehova siyakungivikela ngenxa yomsa wakhe uyena wendala isithebe somsa yena wendala isithebe somsa wakhe yena wendala isithebe somsa ebusweni bami wangijezisa phambi kwezitha zami wagcoba ikhanda lami ngamafutha indebe yami iyachichima impela ukuthi nomusa kuyakulandela imihla yokuphila kwami ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube sekufika kwensuku zami khumbula-ke ukuthi namhla wenza izimelano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uyakuhlala endlini kaJehova kuze kube sekufika Ngingela uphungu elihle obaba amakhosi abafundisi abavangeli abashumayeli abakhokheli indaba ekhezi ithi ukuma kwami phambi kaNkulunkulu wababa bethu ombokotebo nodududu nosikhisempene kuyinhlanhla ukhonjwa umuntu wasezulwini ukuthi ukhuluma indaba kaNkulunkulu la Manazaretha ngokwazi kwami sangoma masosha umhlahlo siyayisibheme eqali ingoma engifuna sibheme ngayo amakhulu amabili Sima
kaJohani wesithathu uJohani mawusuka ngale ngasesambuleni uya ngala ngakuJuda isahluko sokuqala ivesi ka12 incwadi kaJohani wesithathu isahluko sokuqala ivesi ye12 uDimetro ufakazelwa yibo bonke neqiniso uqobo lwalo nathi siyamfakazela nathi uqobo uDimetro lo siyamfakazela niyazi ukufakazela kwethu niyazi yini ukufakazela kwethu uyiqiniso benginokuningi kokuloba engase nginilobele khona kepha ngiyikulobela nge-inki kodwa ngeke nginilobele ngo-inki nangepeni ngiyethemba ngithi ngizakubona masinyane ngiyabonga la emsebenzini la ngisebenza khona ngifakazela uDimetro nangu uDimetro phambi kwethu inkosi enkulu yamaNazaretha uDimetro wasezulwini njengoba ngikhuluma ku-TV futhi ngikhuluma eradiyweni ngikhuluma ngeverbali ukuthi bonke abantu bangibona ibongwe inkosi yasephakameni manje-ke kukhona emsebenzini la ngisebenza khona enkampanini yasedan owala engqayizivele uthi kimi uNdlovu hawu weChiliza ngithi mina yebo Ndlovu uthi hawu usibanibani ke lo shembe uNkulunkulu wenu ngithi mina uthi hayi ngiyamazi mina lo mfana ubethi mayifikile elanda imali ethunywe uyise yeplaza afikele kuthina afika shiya imali yethu yenhlangano ngithi mina phonga lokho uthi yena uNkulunkulu njalo ngithi mina uqobo lwakhe hayi-ke ngingamkhombisi ukuthi le nto ayikhulumayo ayingeni kahle emadlebeni ami bese ngiyithulela ukuthi ngakusasa ngimbizi ngikhiphe imali ephaketheni ngithi weNdlovu ake wenze nje nayi drink ngithenga ama-cans awu-2 we-Coca-Cola udizili sithi udizili ku-Coca-Cola ngimnike uNdlovu ayiphuze nangakusasa ngenze njalo ngathenga ilita ngakusasa ngoba ngiyazi ukuthi yami imali iyathandaza yakhe ayithandazi wenze kumhlola amaNazaretha wathelela uNdlovu wabuzwa yizwa angalazi kwabuzakala ukuthi uyalwazi uthingo lwenkosazana wathi uNdlovu angilwazi waseqhamuka inkosi igqoke ijazi elimhlophe kwathiwa ilona ukuthi ngolwenkosazane le inkosi yasezulwini uNdlovu wakhala uNdlovu wabuya mangithi ngithenga ulemena yakhe uthi hey angisawufuni ulemena yakhe lo muntu wenu uNkulunkulu ngithi mina wathi ngani Ndlovu ngahlala phansi wahlala phansi uNdlovu siyangichazela siyangixoxela yena uNdlovu ukuthi kwenzeka isimanga ngithengilele kwaqhamuka umuntu wangibuza ukuthi uyalwazi ukuthi ngolonkosazana ngathi mina ngilwazi kwaseqhamuka ushembe lo wenu uyabona kwathiwa yilona uthingo lwenkosazane inkosi yasezulwini ngithi mina ngiyabonga Ndlovu manje mangithi ngithengile mina ngithi asiphuza asafuni ngingamncenga nakuthanga msukela Ndlovu ozosophuza hayi akasayingeni leyo makabonga uNkulunkulu ithi incwadi uDimetro ngifuna niyidayijeste kahle le nto manje ngiyikhuluma ithi uDimetro ufakazelwa yithina kodwa hayi ngo-inki nangepeni sifakaza ngqo ngoba uNdlovu ula enanda ngingambeka la ngithi shona wena Ndlovu ayibonke sasephakameni ma umuntu-ke maNazaretha yinye into engiyibukayo uthi ukuhlakanipha njengenkawu inkawu ihlakaniphekayo yakehlelwa isimanga elilanga yagibela emthini lo muthi kanti useduze nomfula
yayisimonwa ingwenya yabona umuntu umethu ingwenya usuke isilima sokuqala nesokugqibela yathi ingwenya hawu nayi inkawu sengathi ngake ngidle inhliziyo yayo nawu la nje bayifune yakhe inhliziyo nawu la nje bayifune yakhe inhliziyo bayifuna la nasemuva konje ngizokwenza njani ukuze ifike la yayisitshela ingane yayo awungisize kanje ake uhambe uyongitshelela inkawu lapha emthini ukuthi ayifike la khona ngizoyenza isiyo sengubo ayifike la uyitshela ukuthi ngigula kabi manje ngayibona nje ngizovele ngisile khona izokwehla emthini cha ngempela yafike yami ingwenya la yathi wenkawu inosebeni lwemfula ke wehla ngigulelwa uma kabi la uthe mayeke wakubona ngizovela sini awuna ayike cha yayisiyabuza inkawu ngoba phela ihlakaniphile yathi ngizongena kanjani emanzini ngoba ngikwazi ukubhukuda ngizongena kanjani emanzini ngoba angikwazi ini ukubhukuda yathi ingwenya cha uzobeletha la kimi kusho ingane lengwenya ethunyiwe yayisivele yehle emthini yasho phezulu yahamba ingwenya wathi masesenda nomfula yathi yaphahluka ingwenya ngoba ibhadile engqondweni yathi uyazi ukuthini bekuyingoba umama ekhula uthe mayike wathi inhliziyo yakho uzovela sini yayisiyabonda wangishela uthe mayike wathi inhliziyo yami uzovela sini yayisithi lalela-ke mana kancane uyazi khona iphutha elenzekile inhliziyo yami isale emthini la besigibele awuna isale emthini emva asibuyele emva siyilanda ingwenya ngoba vela inamqondo yayisiyawagwedla amanzi iphindele emva manje kuyolanda inhliziyo yenkawu yaneleda yathi gxilithi yathi hawu yathi usengayifela kunyoko lobo uthi uyagula yasinda isindiswe ingqondo yaba nomqondo wasezulwini ayibongwe inkosi la engathi ngisawumshumayeli evuka nathi kwafika umfana egqoka ikepisi-ke mina ngokwazi kwami aligqokwa umuntu okholwayo la kuphakameni ngoba leyigebengu sigebengu masokubamba inkunzi siyalihudula silibeke la nogwayi futhi awubhenywa kuleli bandla ngoba abantu uma bezokubamba inkunzi bahlale bafuna ugwayi cha sho njalo incwadi kaIsaya 50:11 ithi kunini eniphemba umlindi indaba yeni leyo hayi-ke uma sekwenzekile lokhu kwaba nenkulu inkinga ngoba abantu sebezozibika uthi lo mfana manje ngishumane ngicela ungisize ungithandazele ngithi mina yini kwenze njani manje bathi ngathatha isikhwama sentombazane ngithi mina bathi wena uthini wayesekhulumela phansi wathi cha sona wasithatha sasinamali phakathi sasino izihlabelelo 50:17 khona abantu bezokwazi ukuntshontsha into yasesihogweni sasino 10 rand phakathi ngithi mina pho mina ngenze njani ngithi ngicela ungithandazele ngoba iqala lingolosine ngithi mina ngiyithandazeli mina into ewuphumi uthi pho manje ngenze njani ngithi mina hayi lalela la yenza kanje wena hamba ufike lapha enkantolo uvuma ukuthi wasithatha isikhwama sentombazane kodwa wawungeke usithatha ngoba uyibamba inkulu umthetho wakwaZulu ukuthi mawushela intombi mayike yakunikeza into ethize kusho ukuthi senivumelene wawungazi wena izokuyijikele ngale ibe seyiyabona ngempela ngibosho ngathi hayi yakubosha phela sesitshela uhlende wahamba
wayecaleni ngolosini ngiyambona futhi athi ngolosihlanu sisesiguqweni sengizobonga ngiluwinile icala ngalamazwi wangitshela wona ibongo inkosi yini ke umqondo wakuphi wathi thina sihlale nenyanga yezulu inyanga yezulu ibizikhuluma izinto eziningi ngoba bese siyothe ngikuhleziwe phansi ikhuluma izinto eziningi uthi ubone ukuthi hayi sazi sasezulwini ingako nibahle ninje niphethwe yilomo ayibonge inkosi yasephakameni awufunde isihlabelelo 50 verse 17 ngithaka untontwa wena phela uyazonda ukwelulekwa ulahle amazwami ngoba uthatha amazwami walingisa umuntu umebhava walahle emva kwakho uma ubona isela wawuthokoza nayo uyazi ukuthi ma umuntu ontshontshayo ngisho emsebenzini awuhlali ngiyabonga ngisho emsebenzini awuhlali ngoba phela wena uyeba wawaxosha omunye umfana exoshela ukuthi njontshontsha isifundo kokugovuza itiye wakuphela komsebenzi njalo ngathi mina ma ungenanhlanhla usukunenkinga omunye umuntu-ke ukuthi ma eya enkosini yasephakameni ayobika ukuthi baba ngikhuzukile ma ungafiki phansi ma uhamba uthi indaba kabani ngaye ngeze omunye umfana ebike ejudiya baba enyangeni yezulu ngizobika baba ngiwe embhedeni ngilelisa inkosi ma uyiqaba ungakwazi ukulala embhedeni ngenzeni phomeni ngoba udala itrafiki engathi shuwa akayazi into azoyikhuluma uNkulunkulu ngokhuluma into yaziyo ngoba uNkulunkulu akasona isithuli ngizwa kahle ngithe uDimetro ufakazelwa yithina ngayo yonke into ithe ingoma esiyiculile ithele ithizwi likaSimakade ningasebenzi nina abantu bakhe ngesabatha ivesi lesikhombisa lokugcina lingale lithi kuyinto enhle ukuhlonipha imini yenkosi la kwamaphumulo kwakukhona umavuthwa kaMeseli manje umavuthwa lo wayeyinkosi ebambela umtshingwa indalo enkulu-ke usethi kubantu abangalimi ngesabatha bavele bathi uyaganga umavuthwa thina sonti kaShembe ukuphela njena kasonti kaShembe bahlukane nathi kwathi ukuthela iy'nsizwa zakaMzobe ezazisebenza eGoli nezakaMsomi uma seyenzekile lento bafika bona babophela iy'nkani ngesabatha mabe ibophela iy'nkani ngesabatha wabuza umavuthwa watheni yapho bafana bathi siyolima sonti kaShembe wathi ngiyobuza kuvunda ibhunda yabona-ke masisho njalo kuwe sithi yenzeka-ke indaba balima baqeda bathi nyaba selethi basayobhava ilanga libalele lalinganithi angazi ukuthi ngoba bakhumula iy'ngubo zabo bazibeka phezu kwamatshe babhava ukuthi yini le abathatha batholakala enzansi sebebambene kanje begonene sebefile ithi sihlabelelo odumazi isabatha kafe nokufa odumazi isabatha akafe nokufa sisho njalo umprofethi omkhulu wase-Afrika khona enye ingoma engiyithanda kakhulu ngoba ubaba mkhulu izinto ey'ningi wazenza kakhulu yafika nenkosi ilanga yathuma khona lapho yafika inyanga yezulu yathuma khona lapho namhlanje sinodimetro nangiphambi kwami ukuthuma khona lapho iyasho inqola yasezulwini ayibongwe inkosi manje-ke uma seyenzeka le ndaba kuyatholakala ukuthi hayi ulobi isihlabelelo ngithi 34 lesi sihlabelelo uthi kwafika izazi ukhuluma inkulumo yasezulwini uyaprofetha kodwa
zivele eMpumalanga ngifundela uZakaria 6:12 uthi wafika izazi zephuma eMpumalanga nyawuzathi bafika bathi yebo kulotshiwe kanjalo nawe phakama maqhuma sohlanga awusiyomncinyane ngoba kuwe kuyovela ababusi nayo indaba enkulu kuyovela ababusi nayo indaba enkulu ke ngifuna ukuyikhuluma umntwana wakaphinda ngene njema ngibheka iphepha ngimbone mina inkosi yasezulwini kuthiwa ukhombi ithembele yathi waliqamba ubaba wobaba wathi kusekwandini ngangifunda phela ephepheni wangifikela ukuthi abekonje watholakala ephakameni uzalelwa kamakothe nje wayehlezi esini lesibuphu ephakameni unini umagogo okay-ke Zakaria 6:12 ngifakazela leyo ndaba phela nomengameli wezwe wayebonke amadolobha wazovotaphi uhlanga indaba enkulu le usho kudala umprofethi omkhulu wase-Afrika wathi nawe phakama maqhuma sohlanga awusiyo omncinyane ngoba kuwe kuyovela ababusi funda usho kuye uthi njalo usho uJehova wamabandla uthi bheka umuntu ogama lakhe ligatsha othamile ngaphansi kwakhe akhe ithempeli kaJehova nale emahlabathini ekwadlela ibongo inkosi yashiwo kudala kwathiwa nawe phakama maqhuma sohlanga usiye omncinyane ngoba kuwe kuyovela ababusi ngithe umengameli wezwe wawayekonke amadolobha wazovota ohlanga zonke izazi zivela ohlanga ngoba kwafika indaba enkulu kwafika ushele manje wena lo ubhataza ubambuyeka unenkinga lalelani lapho uthi kukuhlala kwethu la ebuhleni saphiwa inkosi la inkungumahlombe ithi lento yabona uJohane sesiphingini sasephathama uthi bona yimina namhlanje ngibona umuzi uleka ngamaketanga uyoshona kaKhasini manje wena ukusola phake ngibuza njengoba singaki indawo ingekho sisangalunga khona enzani mawubheka nje ngibona ngathi sekungenziwa imihlanganyana emincane nje leyo September ngoba sibaningi kakhulu wayisho kudala yabonga uyena kudalo hayi namhlanje niyahluphake mina ngoba ikhohliswa yibo bonke abantu umuntu aqhamuka sholo cha into boyibuza mawungayazi lo muntu sawuphiwa inkosi enkulu inyanga yezulu ubaba wobaba uthi ukhona nje koze kufuphe umhlaba amen mina ngibone ngihamba ngihlupha ngithi kwasha kwacima kwavutha amalangabi zihlupheni mina kodwa thini ubaba sinaye makuthiwa ephakameni kusengashiwi indonga kusuke kushiwushela uNkulunkulu noma ephansi besasa
akazangabi uNkulunkulu sifundeni izinto manazetha hlakanipha kuhlale phezukweni njengalokhu kade ngichaza ukuthi izinto zonke funeka uzilungise ngomqondo kodwa ube nengqondo yasezulwini hayi umhlaba ngoba leyo mhlaba iyaphela yaphela indoda iphethe inkonzo yakho mangifunda imisebenzi 12:21 yaphela indoda iphethe inkonzo yayisikhuluma wayo angakhuluma kaNkulunkulu waseqhamuka impethu ngaso leso sikhathi yaqeda ukuhlakanipha kuyena emile nje yaqhamuka impethu yaqeda ukuhlakanipha la ephakameni kulalelwa umuntu oyedwa shembe noma ngingagqoka amajazi ayisikhombisa uma nje nginganikhombi kushembe nginikhomba weyami indawo phuma uphele la ngoba indaba isebuhleni la kukhona khona ubaba wemphefumulo ngimbono umuntu kafisa ukuba ushembe kanti right ungawugqoka imijiva ukwenza konke kodwa manje inkinga enkulu uzokwazi ukumukela imphefumulo yethu uma sidlula emhlabeni ngeke uzokwazi ingaki ingoma ngithi 2:34 ithi ikhuluma indaba khona indaba eyikhulumayo lengoma ka2:34 ithi wena ufanele ukubongwa njengoba ngisho wathi umuntu ushembena ubhalele eBhayibhelini Isaiah 60:5 ukhona uzokwazi ushembe ubhaliwe eBhayibhelini wena ongabhaliwe ngoba ububomu umshiza nje ungabhaliwe obhaliwe ushembe ubone uhlangane ndawonye inhliziyo yakho yesabe inhliziyo ubuningi bolwandle ukhule ngoba ubuningi bolwandle okholwa ushe ngwami isulwandle eThekwini khuleka izixuku zabe zize ziyokufikela sesesi lapha ngesonto edlule nomfundi Shabangu kwafika abantu baseTanzania bafuna ukubona ushembe qhubeka ubuningi bamakameli ngokusilelela izimbongolo zakwaMidiyani izimbongolo zakwaMidiyani no-Efa bonke abakwasheba bayofika balethi igolide nempepho mhlawumbe wena uselanja uyinekelela impepho kaJulayi bonke abawashembe bayoletha igolide nempepho ayibongo inkosi umbhalo 29 ivesi lokuqala ukuze ubone njengoba sihleli kuJulayi sihleli ngokusemthethweni
futhi asihlabe emzini yethu njengoba kuJulayi nje soze siqale ukuhlaba ngo-Agasti ngoba kuhlatshwa kulo mzi phela. Ayibongwe inkosi. Futhi nangenyanga yesikhombisa inyanga yesikhombisa yipho nyakeni akuwona uJulayi. Nangenyanga yesikhombisa ngosuku lokuqala lwayo ngosuku lokuqala nje lukaMdedela uMdedela layikhaya wangena ngolesithathu ngosuku lokuqala lwayo manibe nomhlangano oyingcwele oyingcwele umhlangano kaJulayi umhlangano oyingcwele ningawenzi umsebenzi wemihla ningasabi-ke emzini yenu nenze imisebenzi ngonyanga umhlangano usuku lokushaya amacilongo kini kuyisuku lokushaya amacilongo njengoba ngisho nje engisho ukuthi ngiyabonga mfumela ayikho into ushembe ayenza ngokumbamba yonke into uyenza ngokungcwela ibongwe inkosi yasePhalamende ayikho lento njengoba sihlezi eyicephwini nje isihlabelelo 149 verse 5 ukuze ubone sihleli ngokusemthethweni sabe kwaNkulunkulu isihlabelelo 149 verse 5 sihleli ngokusemthethweni phansi noJesu abantu kade abahlale phansi bangahlali ezitulweni munye kuphela uhlala esihlalweni uphungelile hayi konke abantu ingabe enkulu sinenhlanhla ephakamenanga amakhosi obaba bahlezi phansi abafundisi bahlezi phansi abavangeli bahlezi phansi abashumayeli bathi nabakhokheli munye ohlala esihlalweni ubaba wobaba Nama uwadedela umkakho wathetha nawe etafuleni akusiyo umkakho lo unenkinga funda abalungileyo akube ngenjabulo kwendizabo yini ukhukho yini ukhukho akulona wemguqe kulo nakulona lolu lwakho hlezi kulo uthi uJohane 6 verse 10 ithi uJesu wathi basantu abantu babe baningi kakhulu ayibonga inkosi yasePhalamende engisho ukuthi lento esiyangazi ukuthi ungayifanisa nani emhlabeni izwe lonke wakhuluma umfundisi uSamora ngeli aleka la uyofika phi ngoba ngisho abasemajele bafuna ushembe ufundisa umthetho umemezela inkosi izokuyobhabhadisa eWestville prison ufuna ushembe abangaphansi komhlaba wafuna ushembe wena uyaphuma la hayi kokunquma imbuzi ubuze uphuma nje uhlakaniphile awuhlakaniphile ngokugcwele bayokutshela ukuthi lento yezazi lento zasezulwini obona ngoba wonke umhlaba ugojobo ufonye ngontolwane umbuka mthethwa kwakhala otsotsi bathi otsotsi hawu kanti ushembe umhlangala ekusesithetheleni sifuna ukubona uqondile bathi uqondile wena ubona uqondile lo ingoba ungaboni nakanyani uqondile lo ma ungaboni yakho ababambe sabalele sebefuna ukungena neyicathulo sathi wophela khumla neyicathulo niyombona uqondile ngaphakathi ayibongozo ukuthi-ke iqondile kusho otsotsi igebengu iphenda mlomo sezimbonile ukuthi uwe nguwe
ngizwa kahle izigebengu qokolo sezimbonile ushembe uthi hayi court phela ngihamba nazo kumnala yitileli inkulu kakhulu ngithi mina ngiyabonga nkulu kakhulu lento yenu eningiyo ngithi mina hayi wozelani neno manje ngoba sesifikile isikhathi esashiwa ushembe ukuthi bonke abantu bayogqoka ingubo emhlophe bonke abantu bayogqoka ingubo emhlophe wathi omunye umfundisi kimi awuchiliza mangithole wena nje esontweni lami washo ngemba wathi mangithole wena siyokuthengela imoto nendlu hlale khona ngithi mina ukulukhulu kakhulu umfundisi wami ngoba ngabona uphungelile ngathi phakathi nasinayo inkinga inyama siyayidla konke kukhona sithandi ngisa abafundisi sivamile ukuphuma siyodla inyama sinankinga ayibo nkosi esiphakamileyo manje mawuthi wena nizothenga imoto cha imoto enkulu yiyo le ngiyigibele yasezulwini manazethe angazi ukuthi singayifanisa nani lento ukuba nentshebe kwethu kuyinto enhle kakhulu ngoba noma amaphoyisa esesha abantu ayakuyeka ushef into yasesihogweni yaqanjwe esinyameni emkhumbane iqanjwa amadoda eqonywa amanye athi afuna ukuba neyintshebe ngoba iy'ntshebe angazi waphazamisa amakwenze njani afuna noma ungayishebha namhlanje uyishebhe kusasa uthi uzama ukufana nomkakho ngeke ilo imilile njengoba uNkulunkulu kaphikile ngizwa kahle emakhona imila zonke iy'nsuku ngoba uNkulunkulu ngeke uze umphikise ngonile ngangasho lo umfundisi uChiliza abaningi abantu baye badindwele ayibongwe inkosi baba phungelise somnanisa baba obaba ngalawo mazwi ngicela ukwehlela ngenzansi ngibuyisele kwesihlalweni sasezulwini amen siyabonga amazwi amnandi esesiwathole kumfundisi wenkosi inkosi izimbusise